Uboroso bw'umugusi. Wanchumu origereria bwen Soko TV na gukwandira ndonsi asore mbuya mona Soko choregeta sini kiga asubu tukoboiga bwe 25 na kabere ensane ya mukurega asubu gatagati bumuchu Nairobi umakoiga gwikiri bubere 25 ne mono gosaba kwaninga watore ritkorigia na bego kwegokire nemeroberio yagendreira sembeo yen Soko TV chinga kibono ngokwarigania semesa yama yakuru Soko ensa eyamo tusange na kurigereria nararia ya aineki waseri tukeriga na bego nararia bari kibaito bamangana basangere rikurwa semambi yarenge ntambe nchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagaria bakombwate sekurwa se studio ya kabere kwene kyamaro bine chibi chango ko chara senchirerengia kurbono wika omwerio tugosabiro karanso ikobene tukurbono ikomwere taranyora asenchira yo boikirano mwanchu murigeria igane gati ya tukwariga ndrete botkubare Oburu tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. As your leader, I will not encourage indiscipline in the party because democracy does not mean chaos. Ikiama gia ODM kiaoro kiyoko bagekana maiga yoko warigania humoyega ONDC asechinse moibera somocho Nairobi. Kama ngana ya mwaro liraberega koba as social media asengorwani wesegi ntindi mono asomocho keroka elinde ngerese nga mingi kiarenge mba umugano no mwenye bamanganayo Musayo yo makuru ase bunge nyari bari Masabe county ya Kisii osabira bokonyi bokonyore meremo A promise tia mabati 50 naraya tukolisibu lero ne skuli ya entanda ya secondary ya sirira sobwaga chibwekirama amona mabati 50 no makuru asomo samariumu ya Kaipsana mwanchu murigeria bono butko bwarero tugochaka no roboti rukubwatekana ni kyama kya ODM ikyama ekyo niko bono kya mwakirisi ko mokonyi bumurai bwe kyama Godfrey Osotsi ibigoro mo senator we county ya Vihiga asomoiga wariganirwa ONDC oyokorekana ime omochu Nairobi asegetiga jamhuri oyo oragwa no murai bwe kyama ekyo Oburu Oginga munyakero bwe kyama ekyo Gladys Wanga hamona baraibande aboikarana sensemo yase nigo bono batebire tibago chigwancha onde bwensi ase ekyama ekyo ogosaria na guturubania hemegeyo na kogenda maminja nerichiko ose erichiko rekyama haseboigo batebire wikabache gokora chinkwana nekyama kya UDA eryo gwe yarigania obosio bwobochorio bono mwaka bwechirubere 25 I want to get a proposer and a seconder for Senator Godfrey Osotsi to be the deputy party leader of ODM. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa Senator wa Vihiga hana proposer na seconder. As many of that opinion say aye. As many of that opinion say nay. Sasa kama huna proposer na seconder inamaanisha wewe hawezi kupata hiyo kiti. That as we continue to negotiate in this broad-based arrangement, all of you know that we came through the window in this broad-based government. And we were left there by my brother Raila Amolo Odinga. He's the one who left us there. But before then, we are starting negotiations to prepare ourselves because elections is 2027, which is next year. We cannot just sit back and wait for 2027 and then we start moving and negotiating. As read together with Article 49 of the Orange Democratic Movement Party Constitution, and considering the obligations of the Office of the National Chairperson as set out under Article 18 of the ODM Constitution,
notice is hereby given to formally adjourn the meeting of the Special Delegates Convention, Sinedie, this Friday, 27th March 2026, at the ASK Dome, Jamhuri Showground, Nairobi City, County. Asanteni na Mungu awabariki. Wanchumurigeria tutegereta sekia mekyo ensemo ya baraibe kia mekyo ya ODM habako mochu baraibu abono niko barigania humoyiga bunoyo asenseme ngao ya ufungamano hasaba mochiru baraibu abono na goteba buna nigo amachika bwente kubwati wa yekia mana kwenekia ebirengererio byaba bwatani bonsi bekia ya ODM kubwatira ni gubira subaraibu. Tumekuwa tukisema kwamba chama cha ODM ambacho Oburu anasema anaongoza kimenyakuliwa na William Ruto. Kama iko siku ambayo hii imedhibitisha ni siku ya leo, kwamba wameandaa mkutano yao Bonoko pale Jamhuri Park, na mkutano halali ambayo imeitishwa na SG iko hapa. Alafu Mheshimiwa Ruto ametuma maaskari, wamezuia watu wetu, wamezuia delegates wetu wa ukweli. Wale wengine wamechukua watu kutoka Kaangware, Kibira, wamewavalisha kofia, wanasema ni delegates wa ODM. We are wondering why our party ODM would want to associate with this kleptocratic and lunatic regime ambayo imeonyesha kuwa inaweza ua hawa vijana wote na mambo inaendelea ni kama kawaida. Na mimi siku ya leo NDC imeitwa kule Ngong Road. Hiyo NDC imeitwa huko ni illegal NDC. Maanake siku ya leo hapa tuko na Secretary General wa party cha ODM ambaye anaitwa Edwin Sifuna. Katika katiba cha ODM ni Sifuna ndiye anafaa aite NDC. Na Sifuna NDC yenye amaita ni hii ama sio hii? This is the only NDC that we have. Tuskabusyo mwanchu murigeria segeka kimya kitano ne tatobono mwasereta we county ya Nairobi Edwin Sifuna oberu murikyo monene wekiama kia ODM niko bono yaene kiwanga tarigo chia kogendra gutwara libageri yoko murikyo monene maiga yekiama ya ODM ko mwaka isiko ase omoyigoyo wariganirwa asomochoiga o Nairobi. Sifuna gukwana asomoyigoyo ko mochubura yobono bwekiama nigatebire honyare kobaga kwerusia ase obura yobo ase ebisio yumurikyo monene kubwatekana keringa nigo takogendra koene kiemiroberi yaye nubaraibu abono bekiama gia ODM bwatebire nigo bwanyare koba bukubwatarana na serikali mamincha ne lichiko likiama kia ODM. Nafasi zote za uongozi iwe ndani ya chama cha ODM ama ndani ya taifa la Kenya zinapeanwa na wananchi wa Kenya. Sifuna was not born to be the SG of ODM forever. Munanielewa? Tunapatana vizuri? Nimesema na nataka nirudie, sio lazima Sifuna awe katibu mkuu wa chama cha ODM. Ndani ya chama kuna miaka 8 vile mnaniona hivi, and then I become the SG of mediocrity. Mimi Oburu tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. I will say this. Tunataka hii watu walinda mwananchi. Tutakuwa na line up yetu kuanzia kwa party leader. Tuna party leader ama hatuna? Mnamjua hamumjui? Tunataka nafasi ya mwenyekiti wa chama cha ODM. Pia watu walinda mwananchi, tuko na candidate wetu wa chairperson wa chama cha ODM. Tupatane na hawa wakora ambao wamechukua pesa ya William Ruto kuuza chama cha Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Tuone ni nani. Wanchumurigeria ekene kiama gia ODM kiabeire ne chinguru chage siasa ase egeka
gwitania emiaka 20 bono kurende chinga kicho moiga uyu wariganirwa ni gati ya barai bari bakwamirira uburai bwa bono bwikema gya odima sensemo ya ufungamano andake norokana guturbanirwa n'abanyanyimbo kubwatikana ekiburaburu ekyo cyane kiwa sensemo yo gati ya barai yabo niko bono bayesokire na kugikiria egekore ekyo hasebate bire korengana n'erichiko kira omwananchi nabwate obosibore bokwarigania maigandeons. Sisi tumekuja hapa kwa amani. Hatutaki mtu yoyote kuleta fujo katika mkutano huu, manake tulipeana ilani tukawaambia tutakuwa na mkutano wetu hapa. Na jambo ambalo ni la kusikitisha, mumeona malori ya mapolisi vile imejaa hapa nje. Kitu ambayo inatushangaza. Wakenya wanawawa na majangili katika maeneo mengine. Polisi sasa nyinyi hamjakubaliwa kuingia hapa tafadhali. Nyinyi tulinde pale nje. Tunaomba kwa heshima tu. Tafadhali. Tafadhali polisi msiharibu mkutano yetu. Sisi tunawaheshimu. Sisi ni ndugu zenu. Tuko na amani. Tafadhali polisi msiharibu mkutano huu. Sasa wanaingia kufanya nini? I want to tell the police any action of assault on any one of us will follow you, will come for you. We will not leave you alone. And we will not just come for you. We will come for those who sent you here. We are a peaceful people. This is the chama of Raila Amolo Odinga. ODM! Na mange anikiwa mwanchumo rigereria tugutigana nayo agesiasa nayo akubwatikana n'uburai bw'ikema gya ODM kuraso mucho Nairobi usko ikase county ya Kisii hasebono omosai oyomo haserieta Hudson Nyatika kurase kenyoro gyekware kegutoka sewode nyamasivi nsemo ebunge ya Nyaribari Masaba county ya Kisii uyo chibicha chia cyatari kwa semetandao kagosaganwa negekundi kya abana boda boda ime umuchokeroka nikobona esokire erikoera ekikerete erekonyara kobaka gosaganwa ayo komusaba umugabana bwe county ya Kisii Paul Simba arati ko murusi obosoku gwetera soko mwemeremo yo kurundia ebiragita ekyagarana kyasomerete Orikito Cliforenge na roboti rwa Senchiro Bikira. Magega yechibicha gutarigwa ase metandao chikoro kyomusao yo mukago ito na gusaganwa na bagutachirwa nse na basayegete babada boda memo chokeroka bono nigo omusayo yorenge gweitwa aesogire na kwimanyakania asa mareta korokwa Hudson na Zabulon yugunyantika kurwa ase ekenyoroge kware ewodi ya Nyamasibi ensemo ya bunge Nyaribari Masaba county ya Kisii. Amalietane ibangoro kwa Hudson Zabulon oyugi nyantika seito igere Nyaribari Masaba Nyaribari Masaba constituency Nyamasibi ward igetuge korokwenga ekware polling center igana chira ase mulega ko beresa mangana ya mwaro lirabirga koba ase social media ase ngorwani gwesegie ntindi mono ase omochokeroka elinde nyerese nga inkiki arenge mba umugano no mwenye bwamangana ayo kagokwana nabararia nigo omusanyantika arerekire to gusagana kwaye abo asata birubuna nigo omwana boda boda yumo buguletie amomentera tarigori ekyana nakangeta gokora ekyagera tabwate besa bakawaro kyobu yabwe county government na inchengaroro ko bana kolte kosi yechitinga mongino korokwa nga insense kurwalia kyombu akantenyende kande tamaskarane elinde nyaleta se county ndigiemeremo ngaru bosonga ngagenda mbakainga ngacha na masakarane lituko likorokwa Jumatatu kero nabo kakorunga naika sitokoroka nga amaliba distance yange gocha keroka stwali gwaka na siringi 50 gose 70 kero kende na njengora atara no kogoro nganyoro monto bwe pigi ngagamba nenga motaina 50 mbwata kambogol ne pigi goiko mochio keroka kero toi kongo mwa siringi 50 chia na bwate cash na liera nete ko ndebinga ya ento ko kobogole siringi 50 ingo moboli ase kikiagere na lirigoli epigi etora kanisa 70 ne gari twaka na 50 agante njengwa kana mara kabere indu 150
nonya nabo nigagotera buna ikiarenge kubunirwa mono nubwo matugwaye gukiaso mugabana bwa county ya Kisii Msika Paul Simbarati abo ase bakomomochia asogota buna tabwate mirimo na serikali ya Kisii yagurire biragita ebyasomerete bakayarwa bagateba mbarole bicha yane social media kinde omonto ole na governor na abere gingotenena na governor ege kegetambe inje ngorareri governor Simbarati chikura cyanya libali masaba nonye ne cyerete inje na mubwa testi abantu abatebe kero kwa bwati siri umugambi emeremo na yekerege tarige goche county ntomete ngonyorole wayoli ikire mereme county lakini totaitugwaka ne pigipigi bakangakani 70 times 2 chibe 140 bakamente ikomi chikaba 150 okubura kwaye guchasa serikali ya county ya Kisii nsi burayibo mugabana Paul Simbarati golibuna nere anyari gusirwa elinde anyorire mirimo buno yomo egati abarundi bibiragita ekiagera ekiona kyasomerete na ende nari na bumanyi boisaine bogokora imirimo iyo ebakororanga nonye nase pigipigi ntakeire kane igore ywere ligoso tigana kanonye nchiri chibweneire nandire ndoko banta bwatie emirimo omugafana n'umusani ono imemono nande tali obusani bwo kaburagere angemeremo nimbwata masakara ningolta mangana suitability test grade 3 ningolta defensive ninjete ngakora mangana tokoroka nga first aid ko staff training ningolta class PCE na abeire gingo soka isiko chitenda che squad na kolire kakina inche gafana onsi asole abagwasiri ba minto bonsi ase county mono na aba bakorunyali bali 13 bonsi mubwaterane na inche monye emeremeye montinya amaliga nande toroe na kigafana gukore kipindi kia gya tuta bono ningo yatigire aso mugabana Simbarati wegwekerero kyomasayo yoiga elinda mosire nere akonyeke chinga kibune chigo bya bwarekanire ingo reporter ya Nsoko TV kuraso bugatakati mu chibo songe county ya Kisii Veteriane Weekly manchomurigaria asoroboti uru ruaye Weekly forenge na intuino kwa sababu itungo musayo na chikunyara kwa bakago konyeka konyore mirimo chideka 15 ne mochi abutukire igoro yensa emo ya bono marago batuskare tukuru mutumo komo kigase studio ya kabere korana ndase kagetere gitambe na mange Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi asumuru bigocha bwekyage kyomuguse Mwisoko oyo nabankorete bikone na bege tu mabwa na sale yani tole kwaye mara kina mono chenga ni mono na ngoje kwenyoma abana abakuti bangainana inda ile stage omuntu kitukongo ine principal ya group mine kangire school ndani conscious bakete gondo walete lakini ne byange bindu mbwate ne bya ebyo mwisoko byo matenu ngakora kana nakora ngakora ndendele dispa nakora Ijuma chinseberi chabutuko no moyoro Jumatatu chinsa isano nemo chiamo baso maya kanyoro umuntu gocha my principal maina abandi ngangijana habari yako bana kondo kijana andi no mwali ande deputy yesu ku amwali yo yakante vinte toina ni school kama toina school naende metinya maboys it was a military camp it is either we go or I can aba kwante yo okay umwali mmoja kenu umwali tata na deputy kibalendo chake onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobili yaitu ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatano narimo asumucho munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bw'omuguse.
omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengereryo eliokolenta amontelyo y'amagenderero asa amatukabusyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omochorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye ky'obuseneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi ase miziki yabagaka eli abantu bakong'ire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba naboigo ntukwiba abasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatalaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netabyane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolie Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono niko nagira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egesoko TV oboroso obwo magusi na nche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez ebagoteba yogose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kyao sigetegien Soko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasaye abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni eye
Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Biamano mwanchumu rigereria asoko gendera gusangana intwe karibu sana sensemega ya kabere mesene ya mayakurwa Ensoko ensa emo abara tusko bosia sorobo turuko bwatia abaibori hamo nobotendere bweskuru ya etono yo boroso yo egotoka se eward ya bumwagamo mbunge ya North Mugirange County Nyamira niko bano bagokire egetambokero kyomo samarium ya uyu babwatokera mabati 50 no muherigo sirekera magie skuru yo mwarimu monne bweskuru yo Evans Otara hamo no munyakirogo Murandi Jones Arama niko bano basabiro mujumbe bworo ngoro kwenekia bunango sirare skuru yo ase chinyomba cy'uburaro ekyo kira kikokonya kwagacha ibirasi naboigo basaba umugavana Nyaribo nere konyara kobaga kubakonya erinde banyora mache muri Kito Steven Nyareke Mbunda agotomanya senkero wikira mega yuko bwatoka iranga na chekorwa mabati ya 50 nomo eriyo sira ibirasi byeskuru yetono primary boarding yuko toka se wodi ya mwagamo hebunge ya North Mugirango ya Nyamira nigori tukoria rero engineer Adams Mochenwa wetera bisiaye bareta mabati ya yugo ikase skuru yubene njaza malieta nkuru governor Otara omboi njo mwalimu manene we skuru ye nabono muske Mochenwa engineer Adams Mochenwa litukolie gorubuna promise tia mabati 50 nomo na raya tukolisibu rero nabalimu no tole twensi na abaibuli ne committee Tokore Mochenwa tiganya sago sesenia tane non Andrew oyubonza sende muwakirisi wo senator ogochigocha 2027 engineer Adams Mochenwa nero tutumire twikira se skuru eye tono torete promise yaruete igoro no arenga igoro buna mwaigure ase price giving yarenga akagokigwa na bana buna bakora matembu buya nera akaranga nsa gwadikiri ararwe gochaga akanyoranga abana banonya baete tamatembu ase bakorwa birasi mbiri buya ebirasi bune bitwanyorete bitarakorwa na bya promise tiareta mabati na raitu aretire asiri tukulia rero na yarenge igoro asobwango mono eskuru eyo yagenderere gokoria buya onye nigo nige bwato boremeri obonene ase basabirenga nere buya esirwe twamoboretie kiagera eskuru eye nebwate sote ichitalinke mangana infrastructure ebwate challenge nene ntobure meire birasi ndole mere kidom no ene chicho ebintu nebinge biremete maiga skuru yegera sare interior lakini amangana aro amanana maya na sengenje tukaboli Mochenwa enyomba nere kanya watu agachire lakini amabati natubolete amabati 120 kera tuwabolete yo minto injine Mochenwa keraji gotena gukwana gatebanga pastor amano mwalimu ne kamati ne skuru yega na abaira amabati amayaburu amabati 60 onda bole baminto mo eta samagana yega nigo boteneria obwe skuru kobomo bokorawa omwarimu monene Evans Otara na boigo monyakirogo obwe skuru Jones Arama basabire omujumbe North Mugirango moskecho ashinyamoko boigo mugavana Nyamira Nyaribo korigereria enchira yogo sire skuru eyo to inyorerie national government wetra CDF batokonye elinde ntonyora domwemo ntonyora birasi binde bibere naende tobolerio mugabano ito county government batokonye birasi bya ECD elinde mangana yabe bimna bana amache na bate challenge na kabeiro doma itio se gajita kabuto kerandro goraria to amacha yare korobi goiga na batware koigubia senje ya security na batware sabanga wero wisas tole kanyoro ndata nyana mabazi togitiraka fence ya bia elinde abana kabare mababo bia tu akoli bia bono eskuru enebwate obolemerwa wao nonyekere lisabu memono neskuru bona yamanyekanira ase ngenja performance lakini ase nchira ya infrastructure muno mochiamanyo itakwanire ntobwate obokong'u obonene bona nabatokubole where wisas especially the national government the county government kimona anche motokonya asimokonyara nonya nechicho eskuru is a problem efacility na bebwato bolemo lakini infrastructure cha echo gotenenigwa no muchando monene niga sensemo yabamenyi bairana irimbuya mono ase Mochenwa Foundation soko endra gosira chiskuru bene moseneto itongambia mono sana nyasamo konye naenda murwanirire amo yafyengiya elinde kero amatuka yara ika 2027
na into toboke mambi totenenere ikiagara twarire ira buna abakristo ande ntokorebo buna nyasara toikio mochenu ase gange yayo kurigio boseneta nkuna gokonya ari gisukuru gweta gisukuru ejako na kubeka ebirama na iye tono nero na yemo yabo ase gisukuru kiri agenderete gokonya program chamo cheno ni chinyinge nkurwari bake bitabu bya ICD. Steven Nyarike Monde, Ensoko TV, North Mogirango, county ya Nyamira. Tutegereza se kaunti ya Nyamira na nemona sense mu bunge ya North Mogirango nigo bono magiga ya skuru ya Ntana ya secondary igotoka se wodi ya Bomwagamo. Bunge ya North Mogirango imenyamira kogenda nse asogota koria buya kubwatekano botendre bobe ikobono mwarimu manomo ya Ruben Achoki achakire kore ntama onchoreria eskuru yo yabwata abana bange nikobona aborku obairandense oika aborku wa MMO 55 noyomo ase grade ya 10 aborku abaroro 23 egenta Achoki asabire abagambi amona abaibori kwanekia buna kubwatira nabare basire eskuru yo eirane ase birango biri yaringe secondary school na bere ga ene wiki ya gatatu bono ngubunga tore school abana ngwenda barenka na numaite eganga itenene na academics abana bagorera matemu twabaye report card aibuli morore na kya abana bakorete na ndimo muri report card na ndimo tu assistie ko mento motisha bakoromukia twaikire twabaye assignment bawo okora over the holiday abana abo make sure mbale busy over the holiday mbaisa kwa bakoranda mbandense na nkong abana basonyora malito abana basoyinya sore abana basoye kunywa marua abana do keep busy na nene bajo kuigora iga ndo opening exams because academics na gitoke to beka mutwe egara abana baito bakuruga iga baba certificate chingia na ende mbale prepared to face the challenges of outside school. Umujumbe ngoma de ato school yange ato bwadisi into what the few challenges in infrastructure yagi birasi vitali biamono ato trosi birasi yebi abana baje basome. Toskabusyo mwancho murigaria muraiwensi ya Kenya muskuli ya Muruto ligara igatia baraikuru ase serikali nene ne serikali ya kaunti ya Kiambu unencheremo yokogendria hetaria ya magendro ase kaunti yo nigo ainekia wasioriwa no gochakwa kwemiroberio awo ya magendro asaire chinga kechupa igo kogendra komo chensemerie kwa miria serikali asate biremba bwati muroberio urachiko konya bananchi kwegendria sensemo ya magendro. Kuna wale wanataka kutuuzia ukabila na chuki. Sijui kama tunaelewana my friends. Si kuna watu wamekuwa wakizunguka kwa mazishi na kwa makanisa na kwa maduka wananitukana, wananikejeli. Mimi nimewapatia ilani. Sijui kama tunaelewana. Hawa majamaa hawatapata nafasi Kenya hii kutuletea ukabila, kutugawanya, kuendesha chuki, kuendesha mambo ya upuzi. Mimi nawaambia watu wa Kiambu, tutasimama pamoja. Watu wa Kiambu, mimi nawauliza, si nyinyi ndio mnachagua MCA? Si nyinyi ndio mnachagua mbunge? Si nyinyi ndio mnachagua senator na governor na rais? Nani anachagua si nyinyi? Mimi nawauliza, kiongozi mnamchagua kwa sura yake ama kwa kazi yake? Sura ama kazi? Sura ama kazi? Ukabila ama kazi? Fitina ama kazi? Matusi ama kazi? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Si mimi William Ruto nitakuja niseme kazi yangu ya stadium, ya affordable housing, ya market, ya... Sikizeni, sijui kama tunaelewana. Nimewaambia wale jamaa wengine watafute sera, wakuwe na mpango, wakuwe na maono, wakuwe na agenda, wawache matusi, wawache ukabila, wawache chuki, wawache kukawanya Wakenya, watafute sera. Ama namna gani? Ni kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Na wakiendelea na matusi, mimi nitawanyorosha mbaya sana.
Wazamisha mbaya sana. Asomo yoyo mwanchumo rigeria habara ikuruase county ya Kiambu nigo bana barabo chingwana chabo bagokere hokorento kwa magendra sensemeyo haseba sabiro muraibu ensamo ne serikali nene bagendra ko banyora bamenyi be county ya soko baikirania magendra yu au. Rais, leo nimesema ni siku yako. Mimi mambo yangu nilisema kwa vile mimi nakuanga hapa nitaikata, wewe useme yako leo. Lakini nikushukuru. Na niseme hii stadium ambayo umekuja kutujengea. Hii stadium si tulikuwa tumeanzisha kule kutengeneza stalls. Sasa umekuja na umesema utaifanya international na sisi hatuna pingamizi na maendeleo. Nimesema Your Excellency iendelee na tumalize. Thika hoye! Thika hoye! Hebu tuone wanadhika. Asante. Nitakwambia Excellency, usikubali mtu kukuja kukudanganya ya kwamba tu Wamatangi anapinga maendeleo. Mimi nataka hiyo maendeleo ya Excellency. Ndio hii kazi yetu, imani yetu iendelee. Wanakiambu hoye! Wanakiambu hoye! Wanakiambu hoye! Wanadhika hoye! Wote waliambiwa miaka 2 ilipita ya kuwa hizi nyumba ukijenga ni mashamba ya Kiamburu unataka kuiba. Wale walisema unataka kuiba mashamba. Leo wajionee, ndio hizi nyumba unajenga contract kama 4 hapa Kiambu. Na ndio nakwambia rais, hii kelele yetu Kiambu ni hali ya kazi ikiendelea. Tumeamua kwa kauli moja, tutaangalia utendakazi wa ile kazi unatufanyia. Zile barabara unatujengea, manyumba kama haya, masoko na stadium kama hii. Hata hii stadium, hawa vijana mwisho wa mwaka huu watajaa hapa wakishangilia timu zao zikichezea kwa huu uwanja. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi juu ya kelele, hiyo ni kawaida yetu. Sisi tunasonga na tunasema Kiambu ni tu. Kiambu ni tu. Hebu nione tutawia Rais William Ruto. Asante. Mwanchomo rigeria kwikira guno toika omwerio na soko kumanyari aene kiwe ase ritukeriga kurwa semese itamo ya kurwa ensoko ensa ya mungu konyorenga toskare gendra kwego kenemero beri gento tasembeo sengenjuke koroganande chinsa isato ninchikore na gaiga tunyar ko batoko sanga amange ase ensemeyo na bego konyira butko bwarero tochuko twara enkwana ya bene na boigo no yokoria ekirugo kyubo kilisho basubati kurwa se county Nyamira mheshimiwa Nyakirario chiko sanga na intwe ochakere chinsa isato nenuso chobutko bwarero toskare kurenda sabonika otiga sembeo nemero beri gandrete nchenkuru kwa Clinton Ondiki.